Emma Claudene NTIRENGANYA. Ubajije ikibazo cyiza nkunda kuvugaho kenshi. Mbajije ikibazo cyoroshye cyane. Urambaza ngo ni gute ubona ovulation? Iyo waciye imyeyo icyambere nuko iyo rero umwana yinjiye mu bwangavu n'abahungu bakinjira mu bugimbi. Umunyamakuru Shangazi, umujyanama w'urubyiruko icyarimwe n'abashakanye mu kubaka no gusana ingo z'abanyarwanda, atanga inama mu kubaka umuryango mugari nyarwanda. Emma Claudene ni umunyarwandakazi ukomeye mu itumanaho, umunyamakuru ndetse icyarimwe akaba n'umuyobozi muri serivisi za leta. Kuri ubu akaba ari umukozi mukuru ushinzwe itumanaho n'uburezi mu mujyi wa Kigali. None hirya y'ibi umuziho iki? Ni muntu ki yakuze ate? Nibihe byaranze ubuzima bwe? Ubwo wumve ko namaze kuguha ikaze muri iki kiganiro, aho tugiye kurebera hamwe ibyaranze ubuzima bw'uyu mutegarugori. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho wageze ni mu muryango mugari wa World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Ikaze nanone. NTIRENGANYA Emma Claudene wamamaye mu itangazamakuru nka Emma Claudene, ubwo yakoraga kuri Radio Sarusi igihe kinini cyane, agakora mu kinyamakuru ni Nyampinga. Ubu akaba ari umuvugizi w'umujyi wa Kigali n'umukozi mukuru ushinzwe itumanaho n'uburezi rusange hano i Kigali mu Rwanda. Ikiyongeraho kandi Emma Claudene n'umubyeyi wibarutse ufite abana babiri, akaba yarabaye umunyamakuru kuri Radio Sarusi, ari mu banyamakuru batangiranye nayo bahanga gahunda y'iyo radio. Kandi aho umuyobozi wa gahunda, aho yamenyekanye mu kiganiro Imenye Nawe, kandi akaba yaragiye akora n'ibindi biganiro bitandukanye nk'ikiganiro mu rubohero. Emma Claudene ku bijyanye n'amashuri yize yaminuje muri kaminuza y'u Rwanda mu itangazamakuru, aho yatangiye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2004. Akaba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye mu gihugu cya Cyprus, Republic of Cyprus, muri University of Nicosia mu bijyanye n'icungamari, Business Administration and Management General. Iyo yongeraho kuyafite ku bijyanye na filime, ndetse mu mwaka w'ibihumbi 2008 akaba yarashoje amasomo ye mu Buholandi. Emma Claudene ni umudamu wamenyekanye cyane nyuma y'igihe kinini akorera Radio Sarusi ya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye riri mu karere n'ubundi ka Huye, aho ibiganiro byinshi muri byo yakoraga byibandaga n'ubundi ku buzima bw'imyororokere. Akaba yarakoraga kandi n'ibindi biganiro byo guteza imbere imyidagaduro mu Rwanda, cyane cyane muri muzika. Akaba yari umuyobozi w'Ikirezi Group, yateguraga kandi kanatanga ibihembo bya Salax Award. Yaje kuvaho mu mwaka w'ibihumbi 2014 agiye gukora mu muryango utegamiye kuri leta NGO, Non-Government Organizations, witwaga Girl Hub Rwanda. Nyuma waje guhindura izina ukitwa Girl Effect. Ikinyamakuru ni Nyampinga cyakunzwe ndetse kikanasomwa na benshi, by'umwihariko urubyiruko n'abakiri bato. Nacyo ni ikinyamakuru yakozemo igihe kirekire. Avuye mu Buholandi yasangije ubumenyi itsinda ry'abigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, icyarimwe n'abandi banyamakuru ba Radio Sarusi banandika ikinamico. Emma Claudene yamaze imyaka 15 afatwa nka shangazi w'ingimbi n'abangavu kubera ibiganiro byerekeye ubuzima bw'imyororokere. Iyi gahunda akaba yarayitangiriye kuri Radio Sarusi mu kiganiro Imenye Nawe mu myaka ya 2005, aho yigishaga urubyiruko ubuzima bw'imyororokere, akabigisha, akabahugura, bakabaza ibibazo bafiteho amatsiko, cyane cyane abo mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu, aho imibiri yabo ibihindagurika maze nawe akabamara amatsiko. Hirya y'ibi yabaye kandi program manager wa Radio Sarusi mu gihe cy'imyaka 9 n'amezi 5, aho yakoze ikiganiro cyiswe Baza Shangazi mu kinyamakuru ni Nyampinga. Akaba yaranakibereye managing editor. Akaba aramaze imyaka 3 n'igice akuriye itumanaho mu mushinga w'imyaka 5 witwaga Somumenye, w'ikigo cyari cy'Abanyamerika cyari gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Uyu mushinga urangiye yakuriye itumanaho mu wundi mushinga witwa Rwanda Equipe, umushinga wa Bridge International Academy ugamije guteza imbere uburezi bw'u Rwanda. Akaba yarabaye umwe mu bagize inama y'ubutegetsi mu nama nkuru mu bihe yari kiriho MHS, kandi aba n'umukomisiyoneri muri komisiyo y'itangazamakuru ry'igenzura RMC.
naho yamaze imyaka 3 ari umunyamabanga mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'abagore. Yanamaze umwaka umwe n'amezi 2 akuriye itumanaho muri Catholic Relief Service. Icyarimwe n'umwe mu bari bagize akanama nkemurampaka kemeje abakobwa 37 batsinze ijonjora rya Miss Rwanda 2021. Muri 2021 Emma Claudene yahawe inshingano n'inama y'abaminisitiri agirwa umusesenguzi mu by'itumanaho mu biro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Nyuma muri Kamena mu mwaka wa 2024 inama y'abaminisitiri yongeye kumuhindurira inshingano agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe itumanaho n'uburezi rusange mu mujyi wa Kigali. Muri rusange ibi ni imwe mu byaranze ubuzima bwe mu byo wamumenyaho. Icyambere, umuvugizi w'umujyi wa Kigali nk'inshingano ze za buri munsi yashinzwe itumanaho ry'umujyi, imikoranire n'itangazamakuru, gutanga ubumenyi rusange, uburezi bw'abenegihugu no guhindura imyitwarire rusange. Umusesenguzi mu itumanaho rya leta mbere y'uko agirwa umuyobozi mukuru yari yashyizwe mu mwanya w'ubusesenguzi mu itumanaho muri biro y'umuvugizi wa guverinoma, aho yagize uruhare rukomeye mu bikorwa by'ingenzi bya leta. Itangazamakuru, afite uburambe bunini mu itangazamakuru by'umwihariko nk'umukozi wa porogaramu n'ubunyamakuru kuri Radio Sarusi, aho yayoboraga ibiganiro bizwi nka nawe no mu rubohero. Yakoze kandi imirimo yo kuyobora no gutunganya ibyanditswe muri Girl Effect Rwanda ndetse no mu zindi nzego z'ubuyobozi nka komisiyo y'igihugu y'itangazamakuru RMC ndetse n'inama nkuru y'itangazamakuru MHS. Impuguke mu buzima n'imibereho y'abaturage, Emma Claudene azwi nka Shangazi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri YouTube, aho afite YouTube channel yiwe. Akaba ari umuntu wubahwa kubera inama atanga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, imibereho rusange ndetse n'izindi nama zijyanye n'ubuzima busanzwe. Ibihembo, akazi ko mu itangazamakuru kajyanye n'ubuzima rusange kamuhesheje ibihembo byinshi, harimo icyitwa umunyamakuru mwiza kurusha abandi mu guhugura abaturage ku nsanganyamatsiko z'ingenzi z'ubuzima, cyatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka wa 2011. Mu bijyanye n'inganda z'imyidagaduro, yabaye perezida w'Ikirezi Group, ishyirahamwe ryateguraga Salax Award, ibihembo biha agaciro abahanzi b'umuziki nyarwanda. Emma Claudene ibi bintu byose bikaba byaramufashije guhuza ubumenyi bwo gusesengura n'ubumenyi bwo guhanga udushya mu itumanaho. Akaba umwe mu bantu baharaniye iterambere ry'ubuzima bw'abagore ndetse no kubaha ubushobozi. Akaba n'umuhanga mu itumanaho ry'umujyi wa Kigali n'u Rwanda muri rusange. Nawe uti aha, ubwo aho ntudupfunyikiye ikibiribiri, uti none kutatubwiye iby'itariki y'amavuko, aho yavukiye, ababyeyi be n'ibyo akunda mu buzima bwe bwa minsi yose. Kuri iyo ngingo ho ndimanzi kuko nta na kimwe ku byerekeye ubuzima bwe bwite yigeze ashyira hanze. Gusa hagize ikimenyekana, turahari nka World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Nk'ibisanzwe amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Mbere yo gusoza, banza urebe aho handitse subscribe ukoreho, ubundi wiyandikishe mu banyamuryango w'umuryango mugari wa World Today, utazajya ucikwa n'ibiganiro nk'ibi. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao.